MC wa Kuorotwa Doris Gakini agwatanirite na Akristo bange kaniseni ya AIPC St Andrews Nterecha Githongo kiri mambura za gucokia nkatho ni untu wa kwigwatira kanya kau ka utongereria aria orite antu kugwata mbaru atongeria bara bethirite bakiringirwa kura kenda kuona witi na mbere akiuria mutongeria wa Azimio Raila Odinga gukiriria na gwetera rwaria rwa kamiti bara bethirite bagitarwa kenda baririria mmendekithia jao. Tukali Thanksgiving service ye kwantu kwa narua tene kanisa hizi beza kwira mwathani bwega ningucokia nkatho na ara mwathani anditite na inkwira kinyantu bangi rira wona mantu ja mega na wathiro mantu ja mega coka kiurune kia mwathani weje ucokia nkatho nontu step ira muntu ajukaya kana gintu kira kionthe onenkeri mwathani ukunenkerete ukona kwagirite ucokia nkatho kiri Murungu uthurwa sometimes ikiwa igio mumero akiwa kiroria gitembio bokarema kuimberia Doris na bomenta na ikyo woni the only pombo borombo ba mami na inyaba baba barabara yaza imberie ni mheshimiwa nonto ena gitumi sana to bamuri kanajo mheshimiwa Gaki kenda tojoria manto jaria twererwe imuthako jo kwa murungamiri wa mheshimiwa Wanturae ndenda Gaki areta kana gakanisa especially sana kana gakenese St Andrews kamwe karakae needy and bright kakuthoma day school ka tugekirage program ya mageto kya nopeo tukathomithia kenda ora augere totea tongeria beto nabo menya riraga kia nenere atanenere njekia na gikunda anenere ge community yonthe te sawa sawa no tukethe ateka kitenge umba kumenya kanisa kande ngeja na mwana ora tukomba utethia kuma kanisa ene kana ora komba kujukwikia makana ope wathome ndenge umba mujukia no ntuntera muntu oranga kinya kiongo kenda kinyareko kwa uja ora twirira tutie na turombere atongeria beto ukenda kugita mutongerio kunkingwa nenea ukenda murunga maguru muringire mpe murombere mwathani amwita itithie mbere no ntuno ukomba kukuthanara kuraya akigita atia aiboreta ira wange mbuge ndenda kuromba karibetu ba Meru county na Kenya iri yonthe gwikathiri specially gita riri turiji turarumite kine maandamano mbuge maandamano jara ikututhirito twina thiri nene ria jararungikirwe na kinya thai ndiromba mutongeria Onagani na thirikari Raila Odinga kuma nkorone ndene amenyana bara bagwita njirene kuandamana ingwethikia maandamano jate ukiria jate ni ka uguri bwa mutu maandamano jate umba gukiria economy yetu lakini kwaraniria na kuchwa mikakati na kuthia policies na ara ndene parliament kyo gigatuma economy yetu yukira andirio yagia gutisha na yo tumura atige tisho barindi etiaga coka barabarene akwiro njirira ingwa hari aigwa tanganirwa na coka njirene indi agacokana na betu itogwetekaniria ana beto toikia school university ibeja na degree no tucio no batumite beta kuthoma ene tewe to bajuka university oba mathaira to siringi twire kana ithatu ana beta kwandamana na joro kwire utetentie kwa Raila tiko musiari ekija ugo na wauni tutendo au acoka njirene nagira na bawete na bonjirene agire mwekoro acoke na bonya na wene njirene ana beto bathome bare degree cio tukwenda